razliku treba uključiti, idemo ovako. Gdje ima to? Poziva se vlasnik kola DG 21328 da ih ukloni s ulaza. Da vidimo ko je dobio. I Vojvodina. Evo od moje žene rupa, nema ništa. Drugovi, ja ne mogu sad da kažem nešto. Evo, sitno 100. Evo vam 50, 60, 70, 80, 90, 100. Radimo Rijeka, Zvijezda, Željo, Dinamo, Vojvodina. Kurate važi, šta ne važi? Šta ne važi? Važi sve čoveče Bože. Evo Rijeka. Jel piše Rijeka broj 6? Rijeka, evo broj 6. Morate i vi da putate gospod. Ajde, opali jedno. More. Ajdemo dalje. Partizano.
10A.